Mentak si palik spouter guyayong kinongilam ka New Trap Youth Council West Khazils kilalet banyak kendo yoba Garrett Ellison Tides IAS Deputy Commissioner ko West Khazils halor ka jingkot apply kam yagi samla haki pos baper ya ki bala penmi lingba ki advertisement nadu usnam araja arpo hadu araja arpsan Henry ya ke interview shem pat la pelong hadu minta ka jingne jakendo jong kinongilam ka HYC Yau Deputy Commissioner kadai ru halor kanongrem bakin pensngo hau bahak interview day ban khat lang ru yaki samla ki bala depth yaki application nadu usnam arhajar arpho khnang baki samla kinum klumar jingmun Nagrian jungi ke HYC West Khazil District mentaka sengi lawan banyak hindu yai sa garat namta beri Deputy Commissioner jeng West Khazil District halor kini ke kajing kelumar kajing mud jogi kun sama menta nomor ba hadin balami ke atas ke pertamai namtai grade 3 nadu aku pratarik mai balai arja absan kunjuri grade 4 lami aga sautarik April arja absan handai laringi pai pus ki bala mi abertas nadu usnam arja afau ter khantam usnam arja afau kuwe mula palat ispat lagi pus kemud omsam la pendep banle exam Nani interview hak ni por kidang don bedang sa teng interview dan bedang sa teng di exam hadu ini por nagli jungi lawan pindu nomor ba ket kum kejing uji samla puli kamtam samla wat kam golong ba ilabu jing nomor ba le sekin sim dak nu bental le sekin sim lang le ni kana gadur hadi beli kendu bahai disi nagli jungi disi isa disi la ong ba nagli jungi kumangi la kerpat balak nu ngi ai kejing kerpat i dewan pendep suaya barok kini ki bala dep advertise nadu usnam arja kau akui ban pendep suai kini hadu benda thung kam yaki ban hadin kata sasim pad yakini ki badang su ai advertise hani usnam bomenta ban nagleng ju ila kular ban nagleng ju iru insa simkhya go ban ai nagleng ji ong ba insa simkhya ya ban sim yakini go benta ban pendep suai ke interview yaki kelas ke jong yaki interview kumjuru namta ban pendep yaki exam hakini yakini ki bala ai advertise nodus nam arja atau khnang ba hadin berada begitu insasim saya kini ki berang thap mentas nam dinak leng jingi kerman skam katakan wanra ji kerman ki kun sama nomor teng kun sama ki ong ba bala sim lang no le se kan sawanra jingi haka snam kam ngam swak over age la sim pat hakini snam ki ban sim lang ber kini ki advertise bam ta andai la yat la ka jong le se nomor kin sim betik ye ki ba kum ki thap usnam arja atau kan wan ra ya kijing sakumen ki bat lese ban prepare ki exam nagli jo isar irong ba ka wei kijing wan ra jing hi menta kaman ba kade kini election resolution MLA wan sa ke MP wan sa ni MDC lese kan wan ra kijing thut lung ba kane ban lung ba hadin menta uang ba lese nagli ka office kan nom don su ginu gnu taw kan ele ban kuntulun mentas nam ka thong jong ka DSC for West Khazil District ka thong mentas nam long hadu ini bola apply attachment dewan pendep ya barok bantung kami ini kenapa wan ra ru om tagi jing mentai pai ba tai kan tam ru ya jing mentai jing tri kam po juga distrik kata kadi ke benta ke bangi lekren berkawai ru kadi jing wan ra wong nagliang jing disi wong ba kawai jing long ba dei bom nomor ki nomor kam ki labun wan ra jing leng ba ke jing tho exam myo jaka ban tho exam le se tak dau ji haban penbet be school dok pendep gi meeting kini tayo bala dep ban ya penbet ban arrange school khnang ban yo pendep swa ya kini ki bala apply nadu snam arja thau te kata nak leng jung hidup ngin ye budin kum kaseng ban ngi kwahi baka DSC kan wanra bakan lek kham kloi khnam bakan nombu jing thrais ni kun samla ki wat kam khnam bakan long ke jing ker khu nam ta kalawe jaga pateng jung samla po jang West Khazil District